Пекелі күнігі батпелі болач, пожалуйста. Мен білем өзім конченый адаммын да, өте жаман адаммын. Тарбиясызмын, тиранмын, аялдарды да ұру өлтірім бар адам, реально. Адам не, үйлім тарбия берген емес, апам атам бардығы тиран. Таңса 5-те тұрғызады, да, бір жолы. Білмеймін уже, ештеге қалбады ғой, бір жақсы сөз жоқ қой негізі, да, я конченый адаммын. Просто бірле сұрау, жаңын жашау баштады, жаңын көбет тиді. 2,5 saat интервью болса, 2,5 saatында мен жаңағы бала обидно емес пе деймін, кешке мен сөз болатам, жаңын жашау баштады. Күйесі уже, білмеймін, есімен аялым болғанда уже мен жаңын жашау баштап кеткенде, ал туралдан туралы айтпай болшым да. Bir yerде гимн қойып қойған уже там ясно ғой деймін. Так что, да. Урозон насынайым бар десең, кешіріп обидалар жібербейін десең уже келатады, мыняқа келді. И особенно оштықтар ошандай, оштықтар дегендей. Что там оштықтар там бір жеріңе там келуді ғой, оштық болуым, жауаптық болуым, какая разница? Енді бір жол 5-те тұрып тұр деп білмеймін, ерде ұмытпайлы ғой, несі қырғызда бір жақсы сөз бар да, атаң өлтіргенге апаңа бер дегенші. Ошо несен пайдаланып келтам, ажырашқаннан кейін бір жол интервью бердім, аны да өзім мал қылдым да, мен өзім конченый үшін ушинтип ажыраштык деп, манын бактысын там буза албайын деп. Адам канча ойлогон сайын билбейм, пиздец болот, короче, болот. Реально мен негизи баардык факт турда, короче, просто айтсам азыр эми билбейм, турмуш бузулуп калбасын. Ана короче. Достор, кечирим сурайм, таң атпай силердин дагы эмеңе келтирип, жок просто негизинде да, мага канчалык хейт болсун уже мага теппейт, менде бетте бет калган эмес да. Анан кыргыздар ушундай, оштар өзү ушундай адам ордуна көрбөйт дегенде нервиме келет барбы, реально. Мага уже эчтеке теппейт барбы, элме. Достор, барыңыздарга салам. Бүгүн буюрса арапа, ыйык Рамазандын биринчи күндөрү келатат. Ушу орозонун астын айтайын. Пекелі күнігі батпелі болач, пожалуйста. Мен білем өзім конченый адаммын да, өте жаман адаммын. Тарбиясызмын, тиранмын, аялдарды да ұру өлтірім бар адам, реально. Адам не, үйлім тарбия берген емес, апам атам бардығы тиран. Таңса 5-те тұрғызады, да, бір жолы. Білмеймін уже, ештеге қалбады ғой, бір жақсы сөз жоқ қой негізі, да, я конченый адаммын. Просто бірле сұрау, жаңын жашау баштады, жаңын көбет тиді. 2,5 saat интервью болса, 2,5 saatында мен жаңағы бала обидно емес пе деймін, кешке мен сөз болатам, жаңын жашау баштады. Күйесі уже, білмеймін, есімен аялым болғанда уже мен жаңын жашау баштап кеткенде, ал туралдан туралы айтпай болшым да. Bir yerде гимн қойып қойған уже там ясно ғой деймін. Так что, да. Урозонун астынайым, бар десең, кечирип обидалар жибербейин десең уже келатат, мыняка келатат. И особенно оштуктар ошондой, оштуктар дегендей. Что там оштуктардан бир жериңе там келип атабайбы, оштук болобу, жабаттык болобу, какая разница? Эми бир жолу 5-те туруп тур деп билбейм, эмне ұмытпайлы ғой, негізі қырғызда бір жақсы сөз бар да, атаң өлтіргенге апаңа бер дегенші. Ошо несен пайдаланып келтам, ажырашқаннан кейін бір жол интервью бердім, аны да өзім мал қылдым да, мен өзім конченый үшін ушинтип ажыраштык деп, манын бактысын там буза албайын деп. Адам канча ойлогон сайын билбейм, пиздец болот, короче, болот. Реально мен негизи баардык факт турда, короче, просто айтсам азыр эми билбейм, турмуш бузулуп калбасын. Ана короче. Достор, кечирим сурайм, таң атпай силердин дагы эмеңе келтирип, жок просто негизинде да, мага канчалык хейт болсун уже мага теппейт, менде бетте бет калган эмес да. Анан кыргыздар ушундай, оштар өзү ушундай адам ордуна көрбөйт дегенде нервиме келет барбы, реально. Мага уже эчтеке теппейт барбы, элиме жериме асырыштын кереги жок, достор. Эгер мен жаман болсом, башка болсом, анда мен билбейм, давно эле чыгып аялым жамандап отурмакмын да. Нет, она реально самая лучшая в мире. Чындап да. Эми билбейм, бактылуу болуп кеттин деген сайын уже башыма теп атат. Эми орозонун астында урушуп, бири-бирибиздин абийирибизди ачкым келбейт да. Дагы эле унчукпайын деген бирок болбой атат, короче.
негізі могу қалпақты айысқа берген болчумун да, бирок ал кийбей жаткан. Негизи сөздүн ачыгы мындай керек экен да, бир катын жамандап, хайпабайт этип, ошентип жүрүшүң керек экен, интервью берип анын оюндачы. Жок, биз андай эмеспиз. Реально, мен өзүңөр мени салыштырбай койгула. Мен даже элементарно өзүмдүн досумду жамандай албайм. Ал анткен, тигинткен деп кошуп ташыпчы. Просто, блин, өзүнүн өмүрү кызык эмес. Зачем? Там айтат, там анын там хайпа жок, там хайпабайт эте берет. Где там логика? Мен бирөөз жамандадымбы? Бирөөз бирдеке деп чыгардымбы? Просто жашагылачы, жандагым, жашагылачы, өзүңөрдүн жашооңор менен. Ал дагы бир тынчыга койду бар го. Сөздүн ачык ажырашып дагы кутула албай атам, бля, реально. Көп нерселер бар да, просто бир койгулачы.